Zakonska obaveza je jasna, vozila moraju imati sva 4 zimska pneumatika ukoliko na kolovozu ima snega i leda. Od danas počinje da važi pravilnik o zimskim uslovima vožnje gde su obavezne sve 4 zimske gume na svim vozilima pod uslovom da pada sneg ili da je pokriven kolovoz snegom. Potrebno je što hitnije da se vozači jave kako bi izbegli sve teškoće koje donosi zima, a kao i izbegli i rigorozne kazne koje su za svaku gumu 5.000. Osim promene zimskih pneumatika, vozači moraju posebnu pažnju obratiti na rashladnu tečnost i akumulatore za startovanje vozila. Treba da obrate pažnju na rashladnu tečnost u hladnjaku, znači da ima određeni minus, da ne dođe do zaleđavanja i pucanja hladnjaka i da provere normalno akumulatore pre ove sad nastupajuće zime. Ukoliko se vremenske prognoze ostvare, snežni pokrivač će biti formiran već u toku sutrašnjeg dana, a samim tim i vozači neće smeti izaći na puteve bez obavezne zimske opreme.